بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa abdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidiq wa akhrijni mukhraja sidiq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanguan ha agama Islam. Jadi na isabitan niyo miyagot pa waktu singgitan niyo ipagdirihil pagpatumtum atawakan nasihat sintiap-tiap hang katao di hatampat mulya ini labi luwa mga kaguruhan amuin magpamisita marikato sa kahaba long ta biasin waktu singgitan niyo habiyaw nini insyaallah subhanahu wa ta'ala in mahapon nini mga palangwan ha kama Islam. Suko sing kami ibasin guru kalasahan muin kami ruah kami kay Syekh Zakaria Muhammad inamuin long tagant dimihil pangadyan kato niyo kataan hamahapon ini sumakawa ing guru kalasahan yadto siya biyayaon long taon da isa nag-invite kaniya aun lecture sincere dito ha Isabela City yadto siya biyayaon dito insyaallah subhanahu wa ta'ala ha waktu ini na insyaallah isa-isa ko dimihil lang ta pangadjian akato niyo kataan karna na yung partner ko biyan sinaki way sa ribihayaon. Muna mga palangon ha kama Islam itukbar na to in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala sinsampurna pagsakul kaniya hamasi-masiing kita niyo halawm ni'mat sintuhan rabbul alamin sarta dirihilan masi-masi pangumulan iwan kakusog kataw kasi sin pamaranan amoy na usal singgitan niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala in kabuhi na to di halaw man sin dunya ini iwan siulakan ding ha mga waktu na to mausal magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala labi luwa yari pa kita niyo masi-masi halaw simbulan mulya bulan sa lagu-lago piagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin hikahang putag isa adlaw na magkulang maglawi long ta in pagpuasa singgitan niyo ha adlaw ini insyaallah mga palangon ha kama Islam murah-murahan bang mayan in katihawaan sin long ta Ramadan mausal na to in waktu na to hapag ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala sarta matangbos na to in pag-ibadat di halawman niya ini labi luwa in pagpuasa di halawman niya amuin piapardo sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap ipon niya amuin nag-iiman nagpaparat saya kaniya umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niya mga palangon ha kama Islam biya na sinaki in bulan ini bulan mulya bulan mahal ka po Allah subhanahu wa ta'ala sampai siyabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrun azimun mubarak in bulan ini bulan sa lagu-lago sarta mahabarakat in pagtakon di malaggo bukon karna bat napindain size sin bulan bang mo kitaon in bulan hang putag 2 bulan sibo din laggo niya wasin warna niya. So mga wa di hayni nasabot long syahrun adim bulan sa lagu-lago in malago di hayni pagyanon in karayawan di arasin bulan ini certain ibadat mahinang muhalawman ini sa lagu-lago pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala karna di habulan ini lipat mang lipat in ibadat tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala dirihilan hatiap-tiap hang katao amo intimo na sin ibadat di halawman niya piabidda sin Allah ta'ala in karayawan
iwan sintong bas hirihil niya haipon niya amuin lang ta nagibadat di halawman niya ini. Ingkatan sin ibadat na sabot mga panahon haram na Islam, inyan kataan tanto na hadjaon pahala ihirsin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang munatunay in ibadat ini di habulan Ramadan sa lagu-lago in intong bas hirsin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na si mag-umrah mga panahon haram na Islam, in pag-umrah long time yan na sa lagu-lago pahala inihiril itong masin Allah subhanahu wa ta'ala nakahinan kanya sumawa di habulan Ramadan piyawid da sin Allah ta'ala intong bas sin mga sila mag-umra di habulan Ramadan sampai biyayta sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pag-umra lang na fi Ramadan di habulan Ramadan ta'adilu hajjah intong bas niya at tawakan in kasibuan niya biya da siya sa kaulaw na kapag haji bal ta'dilu hajjatan ma'i. Gamayan lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam in pag-umrah di habulan Ramadan biya dakaw nakapaghaji nagaarad iwan sin ako lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niyo mga palangon haram Islam in kalagwan sin ibarat di habulan Ramadan atin yawang kaw nakapag-umrah di habulan Ramadan in sa kaula-ula nakapagdungan kamo naghaji iwan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuya timbay takato si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda sing kalagguan sin bulan Ramadan. Jadi niya mga palangon haram Islam in maudo lang tada kayo ayang singkitan niyo di ha ti waktu na kapin kamo ha masabihaw nini hari pakitan niyo lang ta makapagbuka. Insyaallah subhanahu wa ta'ala paliharan sin bulan ini pagtaron syahrul magfira lidunub. In bulan Ramadan, bulan hipagaampun sin pardosahan sin tiap-tiap ipon amuin mawaya ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya in bulan ini ukab inlawang kaampunan sin Allah ta'ala ha mga ipon niya umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin mawaya ampunon sin Allah ta'ala di bulan ini. Arapo ni sabi mga sila amo hindi mawaya ampunon kana sindi mangayo mangayo kaampunan po Allah Ta'ala na minsan pa isabin bulan ini bulan hipag-aampun bangin siya di mawaya mangayo kaampunan po Allah Subhanahu wa Ta'ala tanto di niya madawhat in sa lagu-lagu ni'mat di bulan ini amo na in bulan hipag-aampun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin pardusan. So manjari mga palangon haram Islam pagkain bulan ini bulan hipag-aampun ando magpaampun kita ni po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magtawat patuhan Rabbul Alamin ding mga pardusahan na hinang singkitan niyo. Hang putag isa bulan pardusahan kasaan nagkahinang singkitan niyo. Ando yari na imbulan yukab sin Allah Ta'ala inlawang kaampunan niya. Haipon niya magpaampun kita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala tanto ampunon kita sin Tuhan at Rabbul Alamin. Jari niya mga umat Islam ipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hajaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamuk masa si makat siya patasin pamimbaran niya. In mimbar si Nabi sallallahu alaihi wasallam jaman niya aun tulambang sinamun hagdan sakatan momon pa amuin pamimbaran si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari kaya bay tasing kasahabatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya sakupan nila hamasayan to. Si makat in Nabi sallallahu alaihi wasallam patasin mimbar niya doon hapanagnaan labang pagsakat niya diungog sing kasahabatan namung in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inakin yalong na amin. Imamin in Nabi sallallahu alaihi wasallam pagsakat niya pataas panagnaan lambang sin hagdan sin mimbar niya inakin niya amin. Pagsakat niya hikarwa lambang nag-amin na isab siya. Pahikatu lambang damikyan imamin siya nakatu siya nag-amin. Hatu lambang sin hagdan sin pamimbaran niya nakatu siya nag-amin. Amuyad to indiungog sin kasahabatan ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin na hinang parsabawan klag inu-inuhan sin kasahabatan niya pagpuas niya nagkhutba nagwasihat ha mga kasahabatan niya pag naog na nangatas sin mimbar wala nakatahan in kasahabatan niya nangasubuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang uno in parsababan mayta in Nabi sallallahu alaihi wasallam imamin nakatu pagsakat niya pataas sa mimbar. Bathangkan siya imamin, di siya umamin, manguyurong pag-aminan niya.
hati na imamin siya sa kaulaw, laon na may takan niya, biya ini, pagwas imamin siya, ba't imana sinamin, tay maaya Allah. So, yung kasahabatan, amo yan hindi maig, sa pangatayan nila, piyag inuinuhan, may tain Rasulullah imamin. So, yung mga sahabat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga palangunara may Islam, di sila mabaya, bang on piyag durarwahan nila, on piyag hawal-hawalan sin pangatayan nila, hindi nila kapahaman atau hindi nila kahatihan. Di sila mawaya magwi pabay nila bangaon parkala, di nila kapahaman tungod pag-agama. Labi luwa bangaon kaya masahan nila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya dagbusantang makaino-ino magpangasuwo sila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Labi luwa tungod parkala pag-agama, di sila makatahan. Amuin-mui sila pabay, hindi nila kaingatan in pangadjian tiyukbal ka na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpangasuwo doon sila. Kada in pagpangasuwo mga palangon agama Islam, lamod iniring ha mga long tapag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena piyawajib si Allah subhanahu wa ta'ala in pagpangasuwo. Bang piyawajib si Allah ta'ala bang munahinang ini bilang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Parman sin Allah ta'ala pagpangasuwo kamo ha mga tao nakapaham sin parkala di niyo kaingatan. At ina pagpangasuwo kamo ha mga tao maingat sin parkala di niyo kaingatan. Dengan sabihan to nangasuwoin mga sahabat pa Nabi Muhammad SAW bang umuin pag-aminan sin Rasulullah nakato hawak to siya si magat patas si mimbar niya. So manjari explain kanila si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian bang siya makaasuw pa parkala ilmu, parkala pag-iman, parkala pang-ibadat, parkala ikamumpaat, pagdunya, pag-akhirat, tanto in Nabi sallallahu alaihi wasallam di siya magmaikot sin ilmu hipagbayta niya. Karena di makajari hatiap-tiap tagapanhati inbang siya maasuwo sin parkala ilmu tungod pag-agama, tungod kamumpaatan, pagdunya, labi luwa pag-akhirat, hindi niya jawaban atau akan baytaan in tiap-tiap mga subukan na sin parkala yan karena bang intauyan tagapanghati na asubo sin parkala pag-agama ang panyaribaitan sin kaingatan niya lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kakkangan siya sin kakkang dayng haapinar ka jahannam didto ha adlaw kiyamat. Hisyo mga tao na asubo sin paliharan ilmu hari niya hibaita ing kasabunalan butangan siya kakkang hasimod na biya kakkang kura marayo pa in kura ing kakkang kaniya tumbaka sumagawa in mga sila tagapanghati amuin maasuwo paliharan pag-agama hakaingatan nila in jawab di nila baytaan ing kasabunalan kakkangan sila sin kakkang kiyawa dayng haapinar ka jahannam wal iyadu billah. Sumangga Nabi sallallahu alaihi wasallam inarin niya laong nahanggan ako nag-amin kaina pagsakat ko lang napatasim mimbar magtuilong na in Jibril alayhisalam yaon kako inagis in Jibril alayhisalam ragima anpum ri'in adraka Ramadan falam yubfar lah wa qultu amin. Amuyad tulong na imbita sin Jibril alayhisalam kako pagsakat ko patasim mimbar inagin niya kako kalurian laong na hatiap-tiap hang katao kalurian haambok manusia amuyin nakaabot siya sin bulan Ramadan falam yugfar la sa wala na ampun kanya in pardosahan niya. Fakultu amin inagay ko amin tay maaya Allah. Amuyad tulong ipag-aminan ko beta sin Jibril alayhisalam ay kalurian da kula hamanga sila iabutan nila yung bulan Ramadan sa wala minsan na ampun in pardosahan nila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tag-aminan ko na kaminsan amuyad to. Hikarwalong na imamin ako, pagsakat ko pa hikarwalang bang biyaitan na sa bakosin Jibril alayhisalam ragibaan pumriin dzukirta indah summa lam yusalli alaik. Kalurian haambok manusia, kalurian haambok usog atau kan haambok babae law si Nabi sallallahu alaihi wasallam habayta sin Jibril alayhisalam kaniya in apabila masabbut long na ingan mo doon hadarat niya kalurian dakula o Muhammad haambok manusia apabila masabbut ingan muruun hadarat niya haalupan niya summa lam yusalli alaik pagubos wala minsan siya si malawat kay mo. Amo yadin bayta si Jibril alayhi salam kako long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biyayta niya kasahabatan niya kalurian hamanga sila
apabila masabot ingan mo roon haalupan nila, di sila magsalawat kay mo. Imen ako lang na amin, tay ya Allah. Hikatulong na iyaminan ko, lang sin Jibril alayhis salam, ragibaan pumriin adraka abawayhi, aw ihdahuma falam yugfarlah. Damikyan lang na, kalurian da isab. Dakula, hatiap-tiap hangkatao amoy in nakaawot dua maas niya. Iawutan niya in dua maas niya, 5 astun halauman niya. Atawakan hangkatao rin kanila, abuk ding harwa maas niya, ina niya naka atwa ama niya. Iawutan niya 5 astun halauman niya in dua maas niya. Falam yugparlah, wala na ampon sin Allah Ta'ala kanin pardosahan niya. Amo yadto intag aminan ko lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So manjari panagnaan mga palangon na kamaistam. Panagnaan biyata sin Jibril alayhis salam kaniya, kaluwian hatiap-tiap hangkatao amuin nakaabot sin Ramadan, hawala na ampon in pardosahan niya. Karena mga palangon ha kamaistam, in bulan Ramadan, bulan yukab sin Allah subhanahu wa ta'ala in lawang kaampunan ha mga ipon niya. Diha iniyukab sin Allah subhanahu wa ta'ala in lawang kaampunan. Manjari apabila in tao yukab sin Allah ta'ala kanin lawang kaampunan, wala siya nagpampun, kaluwian dakula kaniya. Kaluwian dakula kaniya sampai yukab in Ramadan, hawala na ampun in pardosahan niya. Sabmayta in bulan inipiaon sin Allah ta'ala, hipagaampun sin pardosahan sin tiap-tiap ipon mabaya ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kada lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga palangon ha Islam. Di bulan ini, lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, apabila lang narumatong na imbulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Ukahun na in kalawang lawangan sin kasurga-surgaan. Subhanallah. Isu namita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dumatong imbulan Ramadan, putihat abwabul jannah, maukab na in kalawang lawangan sin kasurga-surgaan. Walulawang surga sin Allah subhanahu wa ta'ala, ukawun niya di bulan Ramadan. Wa uglikat abwabun nar, iwan matambul na in kalawang lawangan sin apinar ka jahannam. Subhanallah. Ini paksa dakula ha umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab diha inibita si Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukab in kalawang lawangan sin surga. Uni maksud ukabun in dawang surga. Kita ni mga palangon ha Islam. In kamurasin Allah Ta'ala haipon niya. In nasabot sin hadis, in lawang sin surga, aun walu in taud niya. Walu lawang surga. Surga tiyata kamasin Allah Ta'ala mga ipon niya. Walu in lawang. Tiyataud sin Allah Ta'ala in surga, daing hanarka. Arapon in lawang narka, aun dapitu lawang niya. Bimakna mataod lawang, suran mo pa surga, dahil sin lawang suran mo, papinar ka jahannam. Amo yan, in kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang aun sarapat, in suway kita ni makasud katan palang surga. Sumakawa, minsan pabiya na hayan, in baya sin Allah ta'ala, in kita niyo, laong tayo makasud pagkaampunan niya, bang isabing kita hindi mawaya, magpaampun pa Allah ta'ala. Bang in kita niyo, babay, umapay sin surga, di na kita niyo makadawhan sin surga. Amo yan, ito mga paluhamis lang. In maksud diha ini, ukamun in kalawang-lawangan sin surga, bimakna, hipag-welcome sin Allah Ta'ala ha mga ipon niya. Umat sin Nabi Muhammad SAW, biya kawetan sin Allah Ta'ala, ya kamu mga ipon ko, ya kamu umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yari kuna yukab in kalawang-lawangan sin surga, tiyaga makusuran niyo, subhanallah. Yukab sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita makasud palam sin surga. Sumagawa mataod pa rin katuno, di mabaya, sumud palam sin surga. Hanggang na in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda, law na kullu ummati yadkhuluna al-jannata, in katansin ipon, ito katansin ummat ko, yadkhuluna al-jannah, makasud sila katan palauman sin surga. Illa man aba, malingkan amura indi mabaya. Katansin ummat ko lang sin Nabi makasud surga, malingkan indi makasud amura indi mabaya. Nangasuwing kasahabatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa may ya'ba ya Rasulullah, isu wa isab indi mabaya sumud surga ya Rasulullah. Nalaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba.
Explain si Nabi sallallahu alaihi wasallam tiyatara na kasahabatan. Isiusulong na imagtaat ka ko kumahagad sin baita ko dakhalal jannah. Makasud sila surga. Kumahagad sarta ang gautaan agaron indayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah amuyad tin makasud surga. Waman asani hisiusyu in sumulang ka ko di kumahagad hawaita ko di magtaat ka ko di hinangon indayta ko kanila tungod pag-arama fakad aba amuyan intao di mabaya sumud palawman sin surga. Amuyan to mga palangon hakam maistam. So minsan payukap sin Allah ta'ala kalawang-lawangan sin surga di habulan ini bang kitari mabaya sumud di ra kita makasud. Adilin Allah subhanahu wa ta'ala. Isyusin mabaya na magtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin. Agaron indakan sin Allah ta'ala tinggaran ingkatan sin pianglangan hiyaram kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoyan tin baita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukab in kalawang-lawangan surga tambol in kalawang-lawangan sin apinar ka jahanam di habulan Ramadan pagmulya sin Allah ta'ala ipon niya amuin mabaya sin kaampunan niya mabaya bag-apply sin surga niya. Amoyan to mga palangon haram may sambayta kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kaya ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam supa sin hadis. Long niya wasupidas syayatin. Gyarakutan bibilanggo kya kadenahan yuhukutan ingka syaitan-syaitanan hamasabihaon ini. Di habulan Ramadan yuhukutan ingka syaitan-syaitanan. In maksud din diha ini yuhukutan ka syaitan-syaitanan lumamma in panasat sin syaitan. Way kusog nila. Inilan sila kusog sin Allah subhanahu wa ta'ala manasat haipon niya manasat ha umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam wayroon kusog nila biasin kusog nila amuin duhain din habulan Ramadan bang duhain bulan bukon habulan Ramadan makusogin mga syaitan manasat kato niyo active sila dagan magtumari dumagan hakaruho duhuan haamin pagdaragan ng sinduho sin anak apo Adam makusog sila manasat hanak apo Adam bang bukon habulan Ramadan. Sa di habulan Ramadan hina sila lammas sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena gyalakutan yung hukutan. Sampay lang sin mga ulama di sila makapenetrate. Maun pa mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala bariman biyasin kusog nila magpenetrate harukaing bulan dukain ding habulan Ramadan. Malammas sila way kusog nila. Upama kung mga magtilo bato bang sila tumilo doon na mahulog haalupan nila yung bato di sila makapaladyo sin tilo nila karena wayrong kusog nila huhukutan sila hanggang nakakitaan mo di habulan Ramadan amo pa ka hindi kumusog magtag-ipon pa Allah ta'ala mag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin in asal-asal magsasanitya mag-iibadat pa Allah ta'ala walaupun intao di mag-iibadat sinpilay angay sinpilay bulan 5 bay di habulan Ramadan kakitaan mo mahuro-huro pa masjid magsambahayang tarawih magpuasa habulan Ramadan kakitaan mo magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala humundo ni maksiat nila karena mahina in syaitan sumasat kanila way rihiran kusog sin Allah subhanahu wa ta'ala in syaitan manasat biasin panasat niya haanak apo Adam harukaing bulan ding harukaing habulan Ramadan. So amoy yung baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam wasupidas syayatin gyarakutan bibilanggo kya kadenahan yuhukutan in ka syaitan-syaitanan wayroon kusog nila manasat haanak apo Adam. So mga palawon ha kami Islam in makasipog dehay ni in makarias. Diyan na ini lammasin atuta aun pa rin ka to daugon sin ato niya. Daugon pa siya para hal wayron na kusog sin ato niya. Way bihan kahinaan sinanak apo Adam. Ay ikaw na pialam man sin Allah tangin ato niya. Amuin lagpian niya rakuman matikulong na. Dauhon pa siya. Karena mataod pa rin ha mga manos siya. In masakit din doon. In nakasusa. Nagguulan Muslim. Di habulan Ramadan kakitaan mo nagtapanasin ka kaon pulak-pulak adlaw. Nag-iinom. Hatapos dan sin pulak-pulak adlaw sin Ramadan. Sumagawa nagngangan Muslim. Na nga ko Muslim po Allah subhanahu wa ta'ala. Way bihayan kalam masin mga anak apo Adam.
In ato niya wayon nakusog, daogon pa siya sin ato niya. Amo yan in makasusa mga palangon hara maislam. Kakitaan mo hamusan ini. Hanggang na lang sin mga kaiwanan ulama. Laong narihabulan ini kakitaan mo na. Kakitaan mo na in syaitan magbaran. Kakitaan mo na sin dua mata mo in syaitan. Biadiin. Sabi in syaitan mga palangon hara maislam, guwa din haruwabang sa ini. Syaitan manusia iwan syaitan jin. Syaitan jin di mo kakitaan. Syaitan manusia. Syaitan manusia habulan ini magbanyatakan kakitaan mo na. Nyamanaw in mga syaitan hamasa ini. Maita. In mga sila manusia amoy in nalumus sinhawanapso nila di makapagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy piyawajib sin Allah ta'ala pagpuasa habulan Ramadan kanila para nagbuulan sila Muslim. Kakitaan mo nagtatanga habulan Ramadan sin pagkaon haadlaw sin Ramadan. Law sin mga ulama syaitan kakitaan mo miyamanaw hayaon. Mga tao wayron ujur amuin maharos kanila in muka habulan Ramadan sa nagtatanga sin pagkaon na karandanan way sipog hapagkahimano siya labi wa way sipog patuhan tag papanjarihan kaniya. Di mamaya magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, syaitan nagbaran di habulan Ramadan. Syaitan nagbaran di habulan Ramadan. Hanggang na kakitaan mo na. Kakitaan mo na in syaitan di long tabulan ini. Amo yan mga palangon hara maislam. Bukun ini long tabya mga pag-atak, sumagawin ini nagbasakit, nagbisalag kasing kasabunalan. Hasupaya in kita niyo mga palangon hara maislam. Amo indihilan tahalga in bulan ini. Karena nangako kita ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-aara mahara maislam, nag-rasul, atawakan nagbanabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa di man habulan ini, di natutakagausan. Hinangon, patindogon, paragbusunin aga marin hawawaranta para nagbugulang kita ini kita anak longta Muslim. Makabiyas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palawon hara maislam, amin nag-inom makan kita sinrejiki sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-uwas di haadlaw ini habulan ini naraat ko siya pagtangkaw haadlaw pilang kajam da hari mo kagausan amadi mo mahinang iparda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na lang ko mga palawan hara Islam na kabiyasan da kula haipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Anak po Adam amoy in pialam masin Allah talin ato niya sa daukon pa siya magresting sin ato niya amoy yadto. Menjadi mga panahon hama Islam. Amoy din baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati na iyo kaming kalawang-lawangan sin surga. Tiambul sin Allah taning kalawang-lawangan sin narka. Gyarakutan di bilangguin ka syaitan-syaitanan. Hasupaya wayrun kusog manasat kato niyo. Amoy yan din baita kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mga panahon hama Islam. Di habulan ini. In Allah subhanahu wa ta'ala baita niya. In long ta mga sababan hikapapasyong pardo sa hanta. Kaya baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in uno-uno na parkala apabila mahinang mo hikapapasyin pardosahan mo. Habaita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam long niya as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wal ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. In Allah subhanahu wa ta'ala mga palon hama Islam. Piyapanjari kita bangsa manusia kaingatan sin Allah ta'ala in kita magkasa, maggalawang, maggalupa. Kaingatan sin Allah ta'ala in kita piyapanjari niya tampat magkasa, maggalawang, maggalupa. Wayron na yung kato niyo hindi magpakahinang paldusaan pa Allah ta'ala at wakan di magkahinang kasaan. Kataan kita niyo wayroon malipuas bang anak apo Adam da magpakahinang sa kasaan. Wayron higuro iwan hibukon guro. Ingkatan kita niyo, dual mang kita dili kumabtang di himibal ang di kita ni makahinang paldusan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ni karya sa risin pagkamano siya sin kita. Biyaway tayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyaway tayan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulub ni Adam khatta, ingkatan anak apo Adam magkasa, magkalawng, magkalupa, magpakahinang paldusan. Wa khairul khattain at-tawwabun. Sumangawalang si Nabi sallallahu alaihi wasallam in sa reore-oreng ha mga magkasa, magkalupa, magpakahinang paldusahan,
at tawabun amuin dalundaran nagtatawat pa Allah subhanahu wa ta'ala ring ha mga pardusan kasaan magkahinang nila. In mahal ra po Allah ta'ala, in subay kita daran nagtatawat kaniya. Misan kita magpakahinang kasaan, daran kaw nagtatawat, labi kaw saryaw-rayaw ka pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sab kabalikan ko, wayron maliposten ka to magpakahinang dosa. Katan kita ni magpakahinang dosa. Sampay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayta, innama ana bashar akhta kama takhtaun. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, ako manusia day sa ako biya kanin. Magkasa day sab ako, biya sin kamo magkasa day sab. So wala giwa sin Nabi sa saming ginhawaran niya rin anak apo Adam magkasa magkalupa. So magawain Nabi marayaw lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam din kato niya mo magkasa magkalupa amin daran nagtatawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya ingatan sin Allah ta'ala niipon niya magkasa magpakahinang pardusahan hangkan nadihilan niya panyap hipagpapapasin mga pardusahan. Waihan banus panyap atawakan kakahinang apabila mahinang sin kita mapapasin pardusahan ta. Dihilian sin Allah ta'ala katukatan. Biya kita dihilan papapas. Biya basta kaula-ula mga palawan hama Islam, biya sinamon pensil. In pensil, hinang sin pencil maker, amon paghinang sin pensil yaon. Kagitaan mo yung pencil, di mo tangan eraser. Aun san eraser taas niya. Burador lang sin mga bata biya yaon. Hipagpapapas, sabkaingatan sin naghinang sin pensil yaon, bukon katan ni mulin sin pensil yaon bang sumulat katan sin masulat niya makaamo katan. Aon lang nakasaan magkasulat sin tiap-tiap magsusulat. So biyutangan niya pensil, anticipate niya biyutangan na eraser in pensil hasupaya bang aon kasaan masulat mapapas niya magtuwiin kasaan niya. Walillahil masalul a'la. In Allah subhanahu wa ta'ala labi rin hayad to. Labi rin ha pencil maker in Allah ta'ala. Kaya ingatan niya, ipon niya magkasa, magkalupa, dengan sabihan to, dihilan kita sin Allah ta'ala, burado, papapas, ipagpapapasin paldusahan. Waibihan banus, dihil sin Allah ta'ala kato niyo eraser, ipagpapasin paldusahan ta. Nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, in sambahayang 5 waktu. Wa jum'atu ila jum'ah, iban sin jumaat, maun pa jumaat. Wa Ramadan ila Ramadan, iban sin bulan Ramadan, taon pa bulan Ramadan ang buok. Mukaffiratun lima bainahun. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hipagkikiparat sin pardusahan ha antara sin sila yaon. Hipagkikiparat sin pardusahan ha antara niya. Idad tunibatil kabair in syarat isab bang mayan kawala nakahinang sin pardusahan dakula. Kabairud dhunub bang mayan kaw timatangkis daing hamanga sa lagu pardusahan. Sa lagu pardusahan, biya na sin magkaon ganda riba. Biya na sin lauta kumaon sin alta sin anak yatim. Biya na sin magzina. Biya na sin magsihir. Biya na sin magpamuno ginhawa. Biya na sin magatuparwa maas. Biya na sin magbugto kasilasa. Ininikatan pardusahan dakula po Allah subhanahu wa ta'ala. Di makiparat sin pagpuasa. Sa suway ko magtawbat, sin tawbatan nasuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban na sin kaibanan palong kapalusan dakula, biya na sin pag-akal, atawakan sin pagsapa kaputingan, iban na sin pagbisara, sin luglama, pagbisara, puting, pagsaksi, puting, ininikatan, palusan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namin ang mga makabairod zunub, palusan dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. So balikan tayo hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inari niya as-salawatul khams, in sambahayang 5 waktu. Hikakiparat sin pardosahan, sin tiap-tiap ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyarin, pagkiparat. Lang si Nabi sallallahu as-salawatul khams, in sambahayang 5 waktu, amuna antara sin waktu pa ambuk waktu. Aun kasaan na hinang muhaut sin juhur madto pa waktu asar. Aun kasaan na hinang mo. Law tanagdusa ka, sindusa, amon bukong dusa dakula. Haut sin juhur mon pa waktu asar. Pag abot sin waktu asar, sinambahayang na isabkaw, papasun kiparatun sin Allah tanin pardusan na hinang mo, haut sin juhur mon pa waktu asar, papasun kiparatun sin Allah ta'ala, karna sin pagsambahayang.
Amoy din may takato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman jari din waktu asar nakahinang may isab ko kasaan haut sin waktu asar maun pa waktu maghrib. Pag abot sin waktu maghrib nagtagipon ka pa Allah tat yun ay misambahayang salatul maghrib in kasaan na hinang muhaut sin asar iban sin maghrib kiparaton na isab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na jahad to rin waktu pa waktu. Amo yan, hindi halkato sin Allah ta'ala, papapas, hipagpapapas sin paldusan, sambahayang 5 waktu. Hangkan na intaw magsasambahayang 5 waktu. Amo na yan, in mga tao, lamod din mga ipon sin Allah ta'ala, daran nagpapapas sin paldusahan niya. Bang mga tuwig, bangka sakayan, amon tiwigin sakayan niya, daran siya naglilimas. Dahil hawak to pa waktu, naglilimas. Amo pa ka, in long ta siwi-siwi da in buslot sin sakayan niya. Minsan pamalag in bunghag buslot sin sakayan niya matuwod in tuwig maun pasakayan niya bang siya daran naglilimas di da siya maraob sin daob ukab. Biyayan to mga panahon harap so inhantan niya bang in kita niyo nagtatag-ipon pa Allah ta'ala labi luwas sambahyang 5 waktu. Titunaysin kita ando mga panahon harap may sa alhamdulillah nay nang parsababan hipagpapapasin paldo sa hanta amuin tiap-tiap waktu paambok waktu kiparaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasaan mahinanta kabalikan ko bang mayan bukon do sa rakula patuhan rabbul alamin. In sumunod lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam wal jum'atu ila jum'ah. Dahil ha Jumaat, maun pa amok Jumaat. Sa pama Jumaat sinamon lang takisayaon. Nakapagpagipon ko po Allah subhanahu wa ta'ala na tunay mo in pardo diya akan sin Allah ta'ala adaw Jumaat. Manjari aun kasaan na hinang muhaot sin Jumaat maun pahikarwa Jumaat. Aun kasaan na hinang nakahinang karusa po Allah subhanahu wa ta'ala amun wala miyabot padarajat do sa rakula. Aun dosa mo haut sin Jumaat mon pa Jumaat pag-abot sin Jumaat susungon yan natunay mo sambahayang Jumaat makiparat na isablang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in paldusan mo haantara sin Jumaat maun pa amok Jumaat papasun sin Allah ta'ala in paldusan mo way bihantaod mga palawon ha kamestam parkala bang tamahinan hikakiparat sin paldusan ta kita hadya hindi mabaya anapon yan siyawod sin Allah ta'ala in mga parkala kakahinang bang tamahinang makiparat in paldo sa hanta law tarin hasabab sin mahinang mo matunay mo inda akan ini sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amuyat tunong si Nabi sallallahu alaihi wasallam Jumaat pa Jumaat mapapas in paldo sa mo antara sin 2 Jumaat. Damikyan ar-Ramadan ila Ramadan. In Ramadan maun pa bulan Ramadan. Hati ni Ramadan 5 way sin 2017. Ramadan 5 way nakapagtag-ipon ko po Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari haut sin Ramadan 5 way yaon. Mari pa bulan Ramadan bilang 2018 hangpo tag-isa bulan nakahinang kaw kasaan. Nakahinang kaw sa po Allah subhanahu wa ta'ala kabarikan ko mangmayan wala miyabot padarajat dosa dakula. In kasaan na hinang mo. In hangputag isa bulang kasaan na hinang mo yadto yabutan si bulan Ramadan hauran Ramadan ni siampang mo in Ramadan sin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala tiyunay mo in piapardo kay mo sin Allah tadiha bulan ini kiparaton sin Allah ta'ala in pardo sahan hangputag isa bulan na hinang mo yadto makiparat sin bulan Ramadan haut niya ini amo yan itong mga panahon ng Islam. Bukon mo yan paksa dakula in bulan Ramadan kato ni ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga panahon ng Islam hangkan na in Nabi in Rasul sallallahu alaihi wasallam na maita laong Nabi ha bulan Ramadan wa yunadi munadi manawag tawag iman nawag tawag ya baghiyal khair aqbil o kamo mga masub naggumuhot sin hinang marayaw sin karayawan aqbil sampangan yun na taymaan yun na alupan yun na inkarewan di habulan Ramadan amo di panawag tawag si manawag tawag abon mga tao masub hakarayawan na yari na inkarewan dakula diara sin Ramadan hamparuhan yun na bakan yun na sampangan yun na taymaan yun na inkarewan dianog hara sin Allah ta'ala di habulan ini wa ya baghi asyar o kamu mga nagbumuhot sin kangian amuin masubahinan mangi magkusok masub magkupurma siyat pa Allah ta'ala sin anay ang putagi sa bulan yarin Ramadan aksir ano hunong na kamo hunungan nyo na inhinam nyo kangian yan
Duhong na kamo, paksa da kula, yari kamo piabot sinallahu ta'ala bulan Ramadan, dihilang kamo tiyan sinallahu subhanahu wa ta'ala magtaubat, supaya makiparat in pardosahan niyo, ampunon sinallahu ta'ala indosan niyo, bang kamo humudong na rin ng masyat, sampagunin Ramadan sin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy din ba'y takato, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarikan ko mga panahon Islam, paksa dakula in bulan Ramadan, iabutan na to biyayaon, halong kasambuan sin pamaranan, halong kusog kita niyo, bakon na to ininiin si pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtawad kita patuhan Rabbul Alamin, in mga sila naghinang masyat pa Allah ta'ala, habiyayaon magtawad kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sila, long tasal nagtataat pa Allah ta'ala di hawang Ramadan, na kusugon na to, na puspuson maon sa rapat. Puspuson na to, inkusog na to, magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Himinang sinkarewan di habulan Ramadan ni, magsadak ka, magpuasa, magtahajud, magbasa Quran, magpabuka ha mga sila, amuin lang tanang pupuasa, subhanallah. Ininikatan mga panahon bisan, ibadat sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yun, mausimul ibada, musim sin ibadat, patuhan Rabbul Alamin. Musim sin ibadat, hanggang na ayaw lukpasun, tiap-tiap sulakan din mga waktu ta. Hangkan na mga sila, laon ta amuin masub, amuin dum-dum, atawakan adlaw-adlaw, way hinang mag-ukab sin TV nila, kimita sin indakinis, pahuwa halong sin TV, amuin aturon, laon ta, pag lukpasan sin waktu, umatud ha mga laon ta, artista kanda, vice kanda ha mga showtime yaon. Ini ang katan mga pahusang, baghabulan Ramadan na sa rapat, hunangunta, tamulunta in TV yan. Tamulunta. Sumagawa na, o nisab channel sa Reo-Reo, di haamon lang tabulan Ramadan ini. Labi luwa. Lang tagya, sinamon lang ta programa singgitan ni Habiang ini. Sky Cable Channel 50. Mausa dapat, iingo ka munta, aturunta, kimita kita, dumog nila sin pangadyan, ipagtukbal sin mga kauruhan, hasupaya magsusun, magtataon in ibadat sin kita, subhanallah. Pagtuntot ilmo, yan ka mo hawain yung nagdilingkod-lingkod. Long tagilingkuran mahagnol, imaalop ka mo pati niyo, nakapapangadji ka mo, nakadawhat ka mo ilmo. Long taring hawin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So yan, ayaw na kita umatod sin mga channel duwaing parkala, amuin kupur maksiyat, amun kagitaan tain pag kwalwalit sin mga kafir, sin mga satur sin Allah subhanahu wa ta'ala, amun kagitaan sin anak ta. Kagitaan sin mga long ta, kabataan halom sin bayin parkala, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga usa dapat di Ramadan, papuasa hunta, sampay sin TV yan. Amun yan to. O kamunta hadyan channel, amun hikamumpaat ka to. Amun yan to mga palawan harama Islam. Uson tayong waktu ta mga usarapat, amin magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, ayun upason. Karena in bulan ini, mga palawan harama Islam, di ta kaingatan, bang kita makaabot pa bulan susung, atawakan haramadan susungon. Bang bayan kita niya Allah subhanahu wa ta'ala, paabuton pa lang tamataod Ramadan, insyaAllah trakabuhi ta. Na, bawa yari kita, paksa na kulak kabalikan sing kami, mga palawan harama Islam, ando ayaw na to pasaran, in waktu ta, in laung ta siulakan ding mga pangumulanta, waktu ta amuin malukpas na hadjahari in tamahinang in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa may ta, magsusun kita lando, mga palawan harama Islam. Hariyaon, di pa ka magsusun, yan pa kita hadon niya. Sa hadlaw ka na, hadlaw ka na, piyag ka na ko, karna in akhirat, karna in kamatay, di ta sinallahu ta'ala ka, dan konsum, wipag kurisan niya. Di ta kaingatan. In kamuhi tayo ni. Balog-balugan kita biyayaon, halong kita sambusin pamaranan, ta kita konsum ko isa, dumatong. Lumam na kita. Di tayo kaingatan. In yan, hapakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na, sa utunta in kalasigta, sa utunta in pangumulanta, sa utunta in karayata, sa utunta amon nyari pa kita biyayaon, halong ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mapakaita in ni'mat dihil niya ka to hapagtaat patuhan Rabbul Alamin, hikataud hikakanap sin karayawanta, hikasum sin lingkat sin hulaan ta dito adlaw kana insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ano yan din kabayan kato sin Nabi Muhammad sallallahu kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in suway kita niyo long ta puspuson in waktu ta magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangon sa rapat di habulan Ramadan, ayaw tod kita magpapuha sin waktu ta amin lupasun ta paparkala wayong kapuspa indahan niya. Amayan to mga pangahama Islam, imbita ka to sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ba'y tadamikin si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkan na lang ko in bulan ini bulan hipag-aampon sin pardusahan.
Yaririin sa barang indarinis ibadat mahinang mo, mahinang parsabaman, hikaampun sin pardusahan. Sin tiap-tiap hang katoring kato niyo. Biyata sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sama yawman fi sabilillah. Man sama yawman fi sabilillah, ba'ada Allahu wajhahu anin nar 70 kharifa. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitaan yung mga panuhama Islam. Ini bukod na dyan pag-aampun sin pardosahan, ipagpalayo sin Allahu Ta'ala rin ka to din hapinar ka jahannam. Biyata niya, man sama yawman fi sabilillah. Biyata sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyusyuin makapuasah. Hangka adlaw hajjah. Fi sabilillah, karna sin Allahu Ta'ala, haaturan kabayan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, hangkan siya nagpuasa karna pangagad haraakan sin Tuhan Rabbul Alamin, hangka adlaw hajjah. Ba'ada Allahu wajhahu anin nar 70 kharifa. Palayuon sin Allahu Ta'ala sabab sin puasa ni hangka adlaw ini karna sin Allahu Ta'ala, palayuon sin Allahu Ta'ala impamayhuan niya daing haapinar ka jahannam kadar 70 kharifa, kapituan musim kapituan tahun inlayo daing haapinar ka jahannam mo niya. Amo yan baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mga panuhama Islam. Nakitaan niyo ba? Nikmat na kula sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hangka adlaw hajja. So mga wa maksud diha ini bukod nung na maniguro ko hangka adlaw okay na kapituan tahun makalayo na ako. Bukod sa adlaw mo na sarang hangka adlaw ko mo sa bulan Ramadan bukod di adto man dyan dayan po. Sa ini ni patta hapikilan mo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati niya himati ikaw amo pakalaw na nain katan na hangka adlaw hadja in kalagbuan sin pagpuasa hangka adlaw hadja kapituan tahon na palayon sin Allah inbayho mo na pinaka jahannam. Ayaw sabi ni hadis ini hinangunta sa baban amon long tanari na kita magtimpo sa bulan Ramadan long tahan ka adlaw na hadja malayo na sa tulong ngawin amon sin narka kapituan tahon na bukon mga pangamista di suwaita tikmuson atau wakan timpuson in launta iadlawan den habulan Ramadan bang wayron na uzur puasahan tayo ni katan karna indakan kato man sama Ramadan isisuin puasahan niya in bulan Ramadan bukod nagpuasa hadja hamok 2 adlaw siyam adlaw habulan Ramadan. Ayaw kita simingod ha mga sila na kauna tabiyayaon amuin lang na bang mayan aun tinggilan pitra misan da ko man hangutod adlaw bang mayan makapuasa pada on hadja tinggilan pitra bukod ni hayatin ato ng kawayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa inasabot man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban isyusin piwasahan niya in Ramadan, meaning timpos niya in adlaw habulan Ramadan piwasahan niya karna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amoyad to ayaw kita magad sin mga suy-suy at tawakan huwat sin kaibanan lang na batin pagpuasa bukon suway pangbuson mo ingkatan dihol Ramadan adlaw long na siyam adlaw mamarahin na sayan na subab bayta amo inimbayta sa mga sila na kauna bang mayan magkapuasa bang mayan natin niya biadag bus pagpuasa paglangog-langog bukon pagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukon pagtaat habayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab na magpipi aja sin kabayaan niya pangagad hawa nafsu biyayad to law na sarangan kaadlaw long tapanag na anlong na hangpo ay room makaminsan hamok adlaw puasa ta hawing tungan ang buok hintuhay na po sa nabuk adlaw sarang nalong na amo yan mga kaiwanan sabay ta nalong na kapituan tahon na lumayo kaw inan ka adlaw hadja bukom yahad to mga panuhama Islam. Ayaw kita kumahagad sin mga sutsutsin kaiwanan magdalil pakato long na Allah Subhanahu wa Ta'ala nagdaak magpuasa biyay ta sin Allah Ta'ala halong parman nilong na ya ayyuhalladina amanu kutiba alaykumus siyam o kamo mga bariman pialdo sin Allah Ta'ala kanyo yung pagpuasa siya madlaw na lang na siya may siyang sin Allah Ta'ala baanahan niya in kalam sin Allah Ta'ala paamuin lang ta bahasa niya in pangal niya in ayat ini bahasa sinug lang na yung pagpuasa siya madlaw na suruan nila paganapan ang panunod dahil na mulong nga hadis in hadis na may talong na banglong na kita muka na hino ka to si Nabi sallallahu alaihi wasallam manglaw na muka aw ning mga ruwa ay men kita Allahumma laka sumtu
wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Nalawom na to. Ampatu, nakatulong siya butin to. Nalawom na nakatu, siya butin to, siya anday 7 taon niya. Nalawom naman ang joke, in pagpuasa, siya maadlaw ra. In mga pangawis, ma'am, in ilong ta kalawongan dakula, ayaw kita makadsin mga long ta kalawongan, piyang Hindu si mga sila nakauna kato, karna in pagpuasa hawan Ramadan, bukon siya maadlaw, bukon tuwa adlaw, sa dihul Ramadan, amon adlaw si Ramadan, puasahon ta dukatan, mangwayo na ujurta. Amuyad itong mga paluham Islam, inda akan kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tungod sin pagpuasa. So riha ini, kita ano yung mga paluham Islam? Hangka adlaw ra, kapituan tahun, in layo mo rin hapinar ka jahannam. Narang mo kya puasan, katluan adlaw, bakuhantag siyang adlaw, sin Ramadan ini, nadukot mo, tangbos mo, katikono. Kapituan tahun na muk adlaw, in katluan adlaw, pila na yan, subhanallah. Way na abaagon kayo mo sin hapinar ka jahannam. Murah-murahan bang mayan in mahinang tayad tulang ta in kakainang tapag-ibad po Allah Ta'ala kana sin Allah Ta'ala salta nagkaamasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan kaya baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Isyusin nakapuasa habulan Ramadan imanan karena pag-iman po Allah Subhanahu wa Ta'ala wahtisaban iman sin huwat-huwat siya hapartung basan hirihir sin Allah Ta'ala kaniya karna sin pag-ibadat niya hapagpuasa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ampunun kaniya indeng ha mga nakauna pardusahan niya bayda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi maampun kaniya in nakauna rin mga pardusahan niya apabila siya piwasahan niya in bulan Ramadan karena sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pag-iman iban sin long tahwat-huwat paamoy in long tatung basiril kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala biya tayo kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwi ni hadis ng suno-suno ikaisa nasabot ko hay noon man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi hikarwa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi isyusyuin nakatindog sinduman sin Ramadan nagsambahayan sa sinduman sin Ramadan magtagna ring hatarawih sampay pa qiyamul layl lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam isyusyuin timindog nagibadat haruman sin Ramadan imanan wa ihtisaban karena pag-iman po Allah iban huwat-huwat siya sin partong basan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi maampun kaniya in uno-uno na nakauna rin mga pardusahan niya hikatul hadis man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi isyusyu intimindog nagtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sindum laylatul qadar imanan wa ihtisaban karena pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala iwan paghuwat-huwat niya sin pardong masan sin Allah Ta'ala kaniya pag-ibadat niya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi maampun kaniya in uno-uno na ding mga pardosahan na kauna na hinang niya wala pamyabot in bulan Ramadan subhanallah mga paluham Islam waywihan banus sin long takakahinang mahinang sarsabaran hikapapasin pardosan sin tiap-tiap ang katuring kato niyo mga bayad na sinagi yumo sin Allah Ta'ala diuhal kato katan in papapas eraser hipagpapapasin pardosahan ta magpi-pi ikaw kawaon mo eraser hipagpapasin pardosahan mo namura ko man na bangin kita maliso di mabaya sinyaon nabihal kay mo sin Allah Ta'ala ipagkumabaya na ay mo susuni long ta inisiyo bang isiyo na susunod mo yung hawawaran mo karna di ko mabaya sin kaampunan din Allah Subhanahu wa Ta'ala so amuyad to mga palangon ha may Islam dengan mga hadis sa sabot lang ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paliharan sin mga parkala long takakahidang apabila mahinang mudi habon Ramadan mahinang parsababan hikapapasin pardusahan sin tiap-tiap ang katawring kato niyo insyaallah Subhanahu wa Ta'ala inintukatan long ta ma-apply na to amuin kabogbukan na to in kabay kato sin agama pag-agamahan na to muna rin haayat kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala
iwan hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in katanya to nasabot ko kain na rin nga Panginoon sin agama Islam kaya wa ta rin hadalil Quran, iwan sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In syarat niya nasabot kain na suway in pag-ibadat mo patuhan Rabbul Alamin, pagpuasa mo, in pagtahajjud mo, in pag-ibadat mo halalatul qadar, imanan wahtisaban, karna sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin mga ulama in maksud dilaw nga sin imanan amun siyabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam karna pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pagpuasa mo, in pagqiyamul layl mo, in pagtarawih mo, in pag ibadat mo haruma sin Lailatul Qadar. Law na imanan ay imanan billahi wa rasulihi wa tasdiqan bi faridatis siyam wa ma a'adda Allah ta'ala lis-sa'imin min jaziratil ajr. Langsin mga ulama ay imanan billah, suway karna pag-iman patuhan Rabbul Alamin, iban pag-iman pa Rasul niya sallallahu alaihi wasallam, wa tasdiqan bi faridatis siyam, iban sin pangahagad niya, sin kapardo, sin pagpuasa maun kaniya, wa ma'adda Allah ta'ala lis-sa'imin min jaziril ajr, iban sin uno-uno na tiyataka masin Allah ta'ala ha mga tao magpupuasa dahil ha mga longta sa laggo tumbas dahil hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wahtisaban, imana sin ihtisaban ay talaban lil ajri was sawab mukhlisan lillahi fihi, ay laong na nagmuhot siya sin tungbas partungbasan huwat siya tungbas ng hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisan lillahi fihi, karna ka-ikhlas patuhan Rabbul Alamin ha pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga panahon ha may Islam iinding ha mga longta sa ringkat-lingkat amuyin kaya ta kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paliharan sin pag-ibadat niya bulan Ramadan, murah-murahan maampun sin Allah ta'ala, in pardusan sin ako iban sin kamo, iban na pardusan sin katan long tabang sa muslimin hataling kalalam deng naman long ta ha nakauna sampay pahinapusan, murah-murahan kita niyo makasul palam sin rida iban ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala deng sabab sin pag tabarro atawakan pagsangsa sin kita niyo long taring ha mga waktu na to, pangwalan na to, waktu iban na sin pangalta na to, yusal papagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin nagsandal kita niyo karo sinduman si Ramadan, labi luwa long ta nagbasa Quran, nagqiyamul layl, ini kataan mga ibadat siya sin Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan, ayon na to lupason mga paruhama Islam, subay na to long ta tinusahan in mga parkala ini, karna nabiyan na sin aki in Ramadan makaminsan na magbisita kato niyo halom sinhang katahon, ini ayaw na to long ta amoy in pasaran muklas na din Ramadan dahil haloman na to in wala kita nyo nakahampit sin sarew-rayaw ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, at wala kita nakahampit sin sarew-rayaw long tadyara niya kalagguan dahil hadarat sin Allah ta'ala. Tumtumon na to mga panahon haram Islam in Ramadan, bulan sa halga patuhan Rabbul Alamin, nabilang panghusingkatan bulan, ihalgaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nyumulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nga sabab ini, isyusyo ng halgai, sinhalgaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, halgaan na sa sintuhan niya Rabbul Alamin. Isyusyo in mang laggo, isinlaggo sin Allah subhanahu wa ta'ala, laggo na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Arapon isyusyo, in nang gaan-gaan, sinlaggo sin Allah ta'ala, gaan-gaan na siya sin Allah ta'ala, isyusyo, in nagpahil-pahil, sarta amuin wala niya dihiran halga in parkala halgaan sin Allah ta'ala, ando in siya hadlaw akhirat di na siya halgaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palakon haram Islam, baha miabot na in waktu sing kita niyo, murah-murahan bang mayang kita niyo yampon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusan na tulkatan, sarta mahinang kita niyo rahang ipon sin Allah ta'ala, matilo sa mag-ibadat, matilo sa ang tahimidang sin parda akan niya, sarta mahinang ummat sabunnal si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo salang ko ummat sabunnal, amo in nagtataat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mga biyayta niya, sarta miya magad ha mga raakan niya, sarta imuupi ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakatan sin kakahinang tungod pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala, iban aniban ingkatan sin ti aniban si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan mga palawang hama Islam, inadtukatan insyaallah subhanahu wa ta'ala
pangadyan katukbal sin ako hay doon kaya wa ko ring hapadduman kalam sin Allah Ta'ala iwan hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arapon bang-awn ding ha mga kabtangan ko ni midas ding ha panghindo sin aramay niya to baha ding ha syaitan iwan ding ha kalam masin panghati ko arapon bang-in kabtangan ko nakaamo ha kabayan sin Allah Ta'ala inya to katan tay maunta inya ning Allah Subhanahu wa Ta'ala sarta bangbukan sin ako bangbukan sin kita kanyo katan insyaallah Subhanahu wa Ta'ala miabot nin waktu mamayad na kami halapal kasilasa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.